arve angai nule pa ulenaute Misiangtho te chi thulupin wai pan Canterbury khuapan Misiangtho Augustine tangko hongham son ning Misiangtho Augustine in room khuapi Andrew zateih sangpan zateih khat hi Edi zanga som kol kumin Pope Gregory the Great sawl to Augustine le alawmte mi som thumte in England a Pasian tangko dingin hi Amaute Kent achina mun atunu ciangin Kumpi Ethelbert in vadawn khuapi sungah samnon lo in tolaya sakpa hi panghang hiam chile Amaute in mitphial le aisannate zateih alau hi Amaute in ngimna hoih hi chi thu theih ciangin kumpipa in Amaute muanna le alawmte to Canterbury mun pol khat pia Amaute de na mun kempewa Pasian again theina ding phalna pia hi solo in mi tul tampi in Christian sungah honglud in Edi zanga som kolesagi Khasiangtho Pasian pawini-in kumpipa ma in zong tui som na sang hi Augustine le apolte in pop to kizom na ne denu Khasiangtho asanna muna aka to mi in kalkhatta swan in ka to ding hi kalkhatta swan lo in kan tan na to kitung thelo hi chi pop thugen na zui-in kal swan hi Amaute in doi thoina biakinte suselo in tomunte Christian thunget na te bol in nget pi hi to gammi te ngei na te zong angei bang in sakin doi biak na poini te Misiangtho te poini te bol pi hi Misiangtho Augustine in Canterbury biakin khalle sings pita and Paul tunga aki-ap zateih sang khatlam in to gam sunga deusis thak tampi zong hong hi edi zaguk lenga kumin Augustine si to hun pan kipan England gam achinga ke Misiangtho in satang na kipeden hi Misiangtho Augustine ko te ding in thong saktan